Suara azan mendayu memecah sepi selang-seli sahutan Almarhum AKP Zainur Rushidi SHM NRP 77070843 Jabatan Kasat Pol Airut Polres Aceh Timur. Hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Insan, kalaupun ada hanya mata yang celik dipejam lagi, hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu memecah sepi. Laporan perwira upacara. Sahutan ayam, ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya, bersyukurlah, bangkitlah segera, Inspektur upacara moga Timur. mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh Laporan Komandan upacara. setiap pagi, setiap hari, tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu memecah sepi selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, Pembacaan riwayat hidup siswa. berkumandang suara azan Jabatan Kasat Polairut Kesatuan Polres Aceh Timur. Pendidikan tinggi 1 SD lulus tahun 1989, SMP lulus tahun 1990, SMA lulus tahun 1990, Pendidikan Polri Bintara Polri tahun 1998, SIP tahun 2013. Almarhum dilahirkan di Langsa pada tanggal 24 Juli 1977. Anak kelima dari 9 bersaudara dari Bapak almarhum Muhammad Ibrahim dan Ibu Siti Hawa. Riwayat kepangkatan Bribda tahun 1998, Bribtu tahun 2002, Bribda tahun 2006, Bribka tahun 2010, Ibda tahun 2013, Ibtu tahun 2017, AKP tahun 2022. Riwayat kedinasan Bapores Langsa tahun 1999, Pama Polda Aceh tahun 2013, Kadit Reskrim Polres Langsa tahun 2013, Kapolsek Kuta Panjang Polres Gayo Luas tahun 2015, Kapolsek Putri Betul Polres Gayo Luas tahun 2017, Kasubaklon Sunda Polres Aceh Timur tahun 2018, Kasat Pol Air Polres Aceh Timur tahun 2020,
Kasat Polayan, Polres Aceh Timur, tahun 2021. Riwayat jabatan terakhir Kasat Polayan, Polres Aceh Timur. Almarhum meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 14.13 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Geraha Buddha Inspirator. Jasa-jasa almarhum Bapak Zainul Rusdi SHMH, pangkat AKP NRP 77070843, jabatan Kasat Polayan. Ya Habibi ya Muhammad, Bawahnya kan gini, kurang gini, kurang gini, kurang gini. Bawah yang bawah. Bawah. Takutnya terbalik nanti. Agak kayak gini. Iya, gini sedikit. Jadi bawahnya kan. Bawahnya. Ya Habibi. Gitu ya. Ya Habibi ya Muhammad,
الصلاة صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حي على أنت الفلاح شمس أنت بدر حي على أنت الفلاح أنت شمس أنت بدر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور kita rendah, ganti rendah lagi.
حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد
Akhirnya bagi kita yang tinggalkan أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير قولي أنت مصباح الصدور dan tempat Allah menunjukkan. Untuk itu mari kita ikatkan ketahuan terhadap Tuhan yang Maha dan SWT. Almarhum ini adalah anggota yang sangat baik, penuh disiplin, penuh dedikasi. Almarhum adalah anggota yang mengabdikan jiwa raganya untuk kepolisian negara Indonesia, khususnya kepolisian. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين Baik dan sangat baik. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد المجاد Sekali lagi, يا إمام القبلتين kita dapat menerima musibah ini dengan ikhlas. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Sekali lagi, صلى الله عليه وسلم صلى الله sekian, terima kasih. على Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai 20 Agustus 2022, Malang Kepolisian Resort Aceh Timur, Andi Ramasa SIK, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 'ala
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم اجعلنا وإياك أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير قولي أنت مصباح الصدور. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين Pasukan dapat beristirahat kembali يا ke tempat upacara.